سەرۆک مسعود بارزانی ئێوارە ڕۆژا یەکشەمەی 29 تەباغێ لە باژارێ هەولێرێ پێشوازی لە سەرۆکێ فەرەنسا ئیمانوێل ماکرۆن و شاندا پێرە کرد. دە هەڤدیتنێدا سەرۆک بارزانی بخێرهاتنە سەرۆکێ فەرەنسا ئیمانوێل ماکرۆن کرد و سپاسیا گەل و وڵاتی فەرەنسای کرد کۆ دە تێکشکاندنە داعشێدا پشتەوانێ گەلێ کوردستان و پێشمەرگە بوون و ئەو بدیرۆکەکە هەڤبەشیە شەرفمەندانە یادناڤەرە هەردوو گەلاندا دازانین. سەرۆک بارزانی گوت کۆ گەلێ کوردستانی خودیەچاندا پێکڤەژیانە و داعش نەکاری وێ چاندێژی گەلێ کوردستانی بستینە و نەکاری لە ناو جڤاکە کوردستانێدا ji bo xwe pêgeheke durist bike. Serok Barzanî spasiya hewlê Serok Macron ya ji bo alîkariya Iraqê kir û ragihand ku ev hewl cihê geşbîniyê ye. Her divê hevdîtinê de Serok Macron ragihand ku min xwest Serok Barzanî bibînim ji bo tekeziya rêz û dostayetiya di navbera du gelan û berdewambûna piştevaniya Fransa bi şerê teroristên Daişê û got jî ku pêşmerge bi wêrekî şer kir. Her divê derbarê de gefên teroristan Serok Barzanî ji bo Serokê Ferensayê ragihand ku gefa terorê hêjî maye ji ber ku ew sedembûne alîkar serhildana teror û tundiyê hîn jî maye. Rewşa Şingal û Rojavayê Kurdistanê jî mijareke dinya vê hevdîtinê bû. Serok Barzanî dilgiraniyên xwe yên ku li ser paşeroja gelê Kurd li Sûriyê bi Serokê Ferensa Emmanuel Macron ragihand. Piştî temambûna wê civînê Serok Barzanî bi yek pêşmergeyê wekî hêmaya berxwedana gelê Kurdistanê li beramber terorê pêşkêşî Serok Macron kir û Serokê Ferensayê jî diyariyeke taybet ku hêmaya komara Ferensayê pêşkêşî Serok Barzanî kir. Di dawî de Serok Barzanî li gel Serok Macron hevdîtina malbata şehîd û Sûrçî û poleke pêşmergeyên jin yên hêzên zîrevaniya Herêma Kurdistanê kirin.